Se wo ye onipa wo de se ya no kra ye nyi sofo ni mfiri wo ye nipa na wo ye bema o bema bia ni gye se oba wo ne neti awo bema e dia ma no ohun ni se nipa we de we ni bibia emire bi bakro na onibo a ono na obehwe kiri na nyame ato ne nsa dia frɛ sa wo bakan yi se na obesi afili enye easy but ye papa no wa kira wa ya bia ma ye hu ni se wo sofo ampa wa kira se o wa kokoduro na gidie bia woni mu esa se de to no na nyamere enye obia ne betimi go through that pain but wo hwe se de nyema si ko na nyame dwuma na wo ye ne pepepe wo ye ne pepepe ase wo anhwe ni ye kura beka sa na de papa yi ne bai wu ye ankano ana Akwasonko enkoma wa wo hwe me sabre e too much chin HSO Ghana wahala dwumedie na ebre asonsem sonfo munuaba ekeskapa me de eba som na munim se meji medwo se Ghana de se ensem a ekoso ewo eye omayi emu ni wiase afa na nyina na ebo ne bede de eba som na ebusenfo mbeka ya ebra na che se Yesu wo no emu no Good Friday no mo ekwa che se ye di Easter no na eye sopopanyi a woda eye Lighthouse asafuno ano ye papa Bishop Heward ne babema David Heward otwana nanom ewo eye ensie edum na eno enam so emachese Ghana for do na eche wo madwen efa ho na said eye hihye yesi etie ne said nyoma esi ekono tribute a chese eye eja atro ede ama ne banabusua akwakoye awrehosem akwakoye asefuma chese papa yim edi nkotodwe epa eye ne ba ene wonkati asefo yi mu atro ebusia mami twa me ho emane ba ya to ansem you know other for said the Bishop Heward the nsem no eto dwan ochima na chese ne babe manom waja gab kese pa de atowa de amoma enya de se wo mo betimi afa no ahoguno so se wo betimi afele sa gab no na nsem no said the wodi etu edwan wo tribute no emu no ewa nanso so no ye beken kan kakra bi de ama emom ochima o see you are a very special child whose absence has left us in a deep sorrow with a gap not easy to fill. And our son so etwasu ebiemu SM. He was so high that I have saved his contact on my phone as David the psychiatrist. And ebiemu so was so etwasu I was saying I was always touched when I saw that your WhatsApp status was continually a picture of me laying hands on you when you were a child. I thank you for supporting my evangelic ministry, Healing Jesus campaign every month with your tithes. Please forgive me for anything I didn't say or do right as a father. And you were my expert on the Ukraine-Russia war because you had lived in Ukraine for so many years. I look forward to you getting married. We discussed who you should marry on our last phone call. We will miss your presence, always making fun, always joking, always laughing, and fooling with all the other children on the many family holidays we had together. Not just a busia. Wa wuti nsɛmati say ampa eja ahwere abakan na say ya opa because wo eba edi kind of okoye be ma ya na mema de wo mani ji because wo mu ni say wo mu emuja wo mu ebibia eno no do say nkwala wo bawo akiri nyina no iba wo ni say ni sunsum ene na abakan say abakan ni timi di yie anase ni o matimi koyi aya na etere de eka enchirima no eso na say ya papa yi ni tribute no ewa say de mamu hu wo screen so na so yentimi enkenkan nyina efa ema na just so hema ewa ha ye no ebedo ensem mu esu content tua monka me ho na me ma no akwaba amna mu akwaba mejo so me bibia bokodi bibia Eda Christo ase na wotie Bishop Heward nensama chese waka ediafa ne beyi ehu a eja no sen na wo ne se wo fa ensem no esi efa pe ne statement a wode abana ne tribute a wode ema ne ban akua me fa kwanya we so na me nchia wahwefo nyina na ade ba ko ne se wo ye onipa wo de se ya no kra ye nyi sofo ne mfiri wo ye nipa na wo ye bema obema bia ni gye se oba woni neti awo bema ide ama no ohun ni se nipa we de we ni bibia emire bi bakro na onibo a ono na obehwe kiri na nyame ato ne nsa de afre sa wo bakan yi se na obesi afili
Enye easy but ye papa no wa chira wa ya bia ma ye hunu se wo sofo ampa. Okay. Wa chira se o wa kokoduro na gidie bia woni mu. Esa se de to no na nyamere. Enye obia na betimi go through that pain. But wo hwe se de enema si ko na nyame dwuma na wo ye ne pepepe. Okay. Wo ye ne pepepe ase wo anhwe ni ye kura beka sa na de papa yi. Ne be wu ye anka no ana. But ensemu a wo ka ene se bi adansi a wo di nyina kire sa ka no but be ma na nu maduru enwe no. Be ma de usu wo na okosu a kire no. Ese be ma nsu. Be ma na su ade kire be ma. Na be ma hwan na okosu a kire nti asem na kana na hye ni mu. Enu nti nam so a me ma wu bedu che ma. Because e kam ya kwa e say no wo mo mene. Ya mene ya wo no. Ade be chi ana wo nsu no bugem. Oba na e beje. What one of me won't share whom you what put you as so be funny about man ever heard. And to this a woman says, I am away in a bum nase, and near my uncle so come out a shilling move. And my way I feel I must say, you know what you be able to me piano, and would you feel free of me enough for. What's about one of the Atana one of them say a big jelly crab or beyond the city, the ones you know crass, say another so palm. And in Pempino, and no mamma, and a jamma, and as I say, we are 2 young papa, mammy. So wo hwe yem papa se de sese ekọ na aka no eye yaw bi ene woni meka se wo hene pa na wawo na wonim sa henkan na ebedi wade na wonim sa henkan na ebesiu abeye wayipa na wo mum na wo ya henkan ye se wana na bida no so owo ma wo yenka se onye obi a ono ne ma odo ne ma but be ma biye ni wo na bakan titiri so I am nani one na ye tie ne nsem a wode abeto abonte a wo chire ma tese wode eye chop pakrampo sa nemu a eno na ama Ghana fo binom dwen ho anase wo mo esusu ho se eye asofu dwuma no massa bio etode bi a wo mutimi eyi wo mani de ma wo mo abusua no obeka se eye no kura na because ebinom hu ne se asofu dwuma na kwakọ ye se de bia nkofo de wo mo ha wo ba wo so wo mo ha enti se wo mpo no benya dade de ama wo busua no aya na eye de wo be hu ne se papa yi wonu ne ho anase like odi ya wo se wentimi enya wodi ma bi amfa ama ne ba na anase wanye bibi amfa ama na asofu dwuma esi abusua kwan se wontimi hwe abusua na Akuya si abusua kwan na ade bia no ya na meka se God is too wise to make a mistake. Okay. And as a osha niema bia se na yenti ase a ye bedwen se de na ekoi until se obewie no yenti ase. Se asofo ne wo mabusua e wo fie a enye se wo mayi wo mani dia mani pa no. Ba se ebre ade bia mpanimfo se odifo bia ne ni munyam wo kuro. Se dia foforo behu sofo na ono ye papa ono ni tifie no. Mo fie mo hu ne sa. Okay. Esa nsa abri bia wo sorry a wo hye boxer wo hye singlet nti hu ne se oyo nipa bia keke. Enti ebema gidi a wo no beka se da bibi ha me. Enti wo be hwa asofo ma ne bebre wo hono ma wo papa no anya spiritual father. Okay. Wo mo siki spiritual father e outside because onim so ne papa na tinti ne bi wo hono mo kra na o ka so wo ka ofere. Okay. But say yan papa fo no asori ma no de wo mo sorry a daddy me tight me and I pray for me wo mo ye sofo adoye. Enti akwa se abre bia no osofo ne mpa ya obesori a wo bo bia no wo bossa asori ne begina wo bossa emu nipa beyi na ne ru afi se na me di nyan bia hye ne nsa wo ne fie o ne ru afi enti until se obeye program no obe invite different pastor no sofo ne bamuma ne man etwa ho ahia no first people obehye wo monko e dey nti se ya na abre bia no se ye ne sa wo be ne man nti bibia ni a obetimi akaba de ama wo ana ya na bebre no so tai ka ne se yi se wo be nipa bebre a wontimi hu ne ho ne ma fa bebre me ni o mo nya adwen esan se wo no papa ti fie na wo ye siti e de ma no enema bi beto wa na mitimi da na di kire no okay ana sunsun mu nwuma no so ye nye sunsun mu nwuma ni nti ye ntumi nka ne bebre but ni nyina mu ne to de bi etimi bo papa ni fra kora fi no ade anko be ye be bu abusua no onye osori na okotena sori dem osofo ma mi su nya obi obe complain bi a kire no na ehye ne ho enti si ye bo we so se pe wo a won power de firi ma ye ma me no ne be dwane fence asofo ma me for because wo nya obi o be confine o mo nsem o be confine in them I can't sem e de a kire wo mu enti abibia wo mo sa show mu dem fem and asofo ba de yen kanasem asofo ba de yen kanasem ya short time sa sorry start 8:30
Osofo bamba bedu ho 10:30 obeje adom nsem akofie. Okay. Ye nka na sem. Osofo be ba sole atade a wode be ba no ye nka na sem. E be do osofo ba o ye nka no. Enti amase bi asofo ma ne binu jimi e wo wo mu. Ebinu ma jimi to the extent so nim sem papa ye sofo enti won to me nka. Enti papa no so ni nim se wakoka osofo ma me benya sem te ne won na nka kwa. Enu ni se osofo ma ne binu se ya wo mu se. Ne papa kan ni ubefu. Ne ma me be support akwala no. E no ye oba na den enti afi na akwala na ya dia. What yan is saying, and one can be. I just say, so for no, all those saying, I'm meeting nine, wabonting, more chakran. I was a woman feared, you know, so more when you show me. Also, for you, all no crying if you want a devotion. And so, to me, as a sassy, morning devotion, what shall you to for? Okay. And so, no one can send me fear one, so the crying, Quadanka, woman, some moon, and one pie crada, and two betinette, sanas, or so fear. E wonim enkwada ne mrantie ewu na emerewa 40 te hono enti ni sasa ne ma we nyina no se enkwada no ni nyina twagina nkwala no so because ma me bie ni hono mu a obehwe se yemu ne bani mu ase ma so fo ba ne mistake ni emfa ne nkogina so de nim se ye twi nanim e de asem beba enti sa ne papa ne hu a empire ne obesre eli media ne wan kan kire wo mu enkwala bone some wicked things and enkwala no papa kan ya wo me mfi enti edru ba bi na papa na akase wa pa ba sa na tie ye kaka bo cham so na emmo ye mbo biom afi no akọ na akọ pem abesa nso ba wode ga sa no ko ye no hwe nyansa no Wasan so by a radio, and I just say, ya papa, and some more kind of funny about not just say, Nya, dear, say, be a maybe and a banner show a dinner, and I say, and I just say, Aquadane, you will be a no with Tinas and say, who chill, Chim say, even a yen and Quala, bring more picture, and I just want them in Saturn, so no, and a nay, a yen, WhatsApp, DP, I just say, Dana, a down, Uhuna, I just say, a man a year about to young. Oh, shy, you ever pay with a year recovery from a year this sudden shock, no? Would it be easy? Easy ne die e betumi aye easy because ono aka sa watechi ne ho wure dada okay watechi ne ho wure pa isanse oye osofo ni nti eya na nsem bi se asi aye se sofo be kasa ama ona ese bibia e kama enti akọ free ne side ne die se ni wure betumi afi ne die ni rent mi fida isanse se eye mi tie text na wo de ba ye na che se ni last call kra wo ne ba no eye no eye awariam enti no se ne baby anasa enkwada na aka chire no wo bi betena na nim dadi menya be bi opeso ware mi a sa asem no ebe kai na ne ba David esan se ne ba no eyi obi a oyi nipa nyina de man ne best friend na good chese bibia enti so say the work as o joki or your fan like baby a what say so dia all the time bia no timo se nipa we ope ni je ne ho ni ade enti nchire ma na aka ne ba na nim dadi ne pese obi eba opeso ware mi a ebe kai no enti ni me de bia na me ka ne se nyame e na ya ne hye nipa de se ye ka se nipa kokrokro na nipa de ni betumi aye se nyame ansi se nipa obi biara enti me se nipa enti nyame e ne de be hye ne nse sanse oye na ko a woye na dwuma ma no eno enti wo beboa na afeli wo bo na refie e wo ne because ye ma nkura nyame amo ya refie a enki ye wo ba ko a ye hu bi because e wo hye ya what okopiem wa wo so atendidi a wo biom and I say kwesi papa wuti su wo ne sa ne ma no but wo be refie a wo de pa 2 years impo de fie mu wa enche kra wo be sa ni na ma refie a refie nyame ebo ni nti a refie wo ho ne nko de nyame fa refie mu odu pa ento ye papa iso na o ma ansha ne din no nto na dwum za nse nyame no de oye no no kwa ne ti ase until so be wie no ye nti ase ye de nkomo no eba eye ne be futu ben ena wode be ma eye ahwefo efa eye papa ni tribute na ne nsema waka de afa ne bayi ho efa asofo nso so se de wo mo eye wo mo efi obi wo ho no ma chese ye ne yire ne ma so obeti wo mani ahwe wo mo de bi sorry futu ben ena de be mo akua afutu a me de be ma Ghana fo nyina no eye se abribia na ye hwe asofo wo mistakes binti ye kasetia wo mu amoma ye very careful esan se nipa no ye man of God ansa no obe ye man of God wo di nka ye nipa man enti ni se honhom ne ba ne so na efiri kwa enipa ene ne ma obe ye no enipa ho ne ma no obe ye enti ni ye hwe ye papa nso na eniema bia ye se e koma no nyame enhye ne din ene easy
se wo ba hwere wa bakan na eniema nyina bekọ so basa e di ama no ye papa nyame enhye wo de na nyame dwuma na wo ye ne koso na ye yenim se wo emfa eye eniema boni bi ana sentitimu bi ama eye wo ne asafini ntemu ma enhye ye ho so na asofo no nso a wo mo ne wo mo ma ewo fie no monti mani enhwe nkwada no se ne one day drive bi kwa ye ma wo mo se di obi betua sika ma wo timi 3 days drive de ma se nipa no you are kumem na ya one day efa mabusuan na me gidi se koso a ene ma betumi aye kam amasun bia befi yo abna yebeda wase busuan se de Rabna Chelsea ode ne nsem no atu edwa no enu no wonso wadwenkyere efa ensem yi eho fabra ebeto your comment section na okono lenses no so no ode eba ede my papa e comment section why if you like a videos not share on all the social media platforms so media eni ekia sikapa makram